karena ditepikan ke dia. Oke, are you ready? Oh, Mulyana datang. Mau interview supir. Oke, 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 aye, aye, oh no. Cowboy ya, jika cowboy wah itu lain. Kan jika cowboy, hey. Jika cowboy. Jauh itu. Lokan pagar. Hah? Lokan pagar di Medan. Di Medan? Di mana teh? Itu jauh-jauh deh di Medan.